subscribe ke channel jingi tamta singi ngin hikai pi kuno ban exercise do kettlebell kuno pin fit ma ya pi ngai ya pi hek po ma kuno pin fit pi shong hek po im do na pi po man fit na ma te kalau tak te mentak singi hikai pi do ne kettlebell gi tang ne we kettlebell pi don la biang im pin fit menang kam gym menang kam pi menang kam man mare sha surok she dan we kettlebell la biang pin increase the strength stamina nang ta ka speed ma mobility flexibility nang ta sibun ma mla man batai nomor kan sajrang belat kene video ma te ngabat ini I wan sameng in sa batai pi ngidon no shipotli version jang kettlebell ma shipotli but kine ki exercise ki work entire body ma ki work ka leg ki work ka upper body ki work everything ma entire body te benda ni sedang yang video te show pengin sedang interview saya I same ya ka kat dia ka kerta you jingi ya ka keteng jingi etc toh batai pi keteng wan same ada khat sausnam ala ka weightlifting entah toh boleh siban te page yang video ada bukut nice skip page bro sportly exercise pilek kai malangasi gini kena pin fit ma aden shi benai pilek kai malangasi so check away jumping no okay, just 5 kg pin easily 5 to 6 kg pin lose weight ma okay once a may ban demonstration ni exercise much sportly ni the expert in sa peni pi ma te ini de tang age is just a number bagi ang ma dai dangret ke kerta na dang khalai snam ro I ila ban demonstration ma first exercise ke kettlebell swing to peni pi kettlebell swing okay smart sama yes come on 1 2 3 4 and 5 to change that side okay come on 1 2 3 4 and 5 okay stop okay kumno pilih yang exercise ma the first pia push ke hip shiden ma pila bat kettlebell tu push ke hip shiden back straight bend your knees and hips push shiden ma dan pi swing shidong jadi ba pimpat nang mele yang exercise pimyo yang exercise sila tang nakti cross ketim tu this is swing 1 2 3 perform show dah lightweight te hadim ski pila increase kinya weight ma te kane ke exercise pila lem tu ma ada di pilih beginner pila tu light set 15 reps ma 3 into 15 okay te mentai iwan semin penin session te kawai kamdai ban long below your knees kam tu swing kam tu kamdai ban long tu ma kade ban go with the flow kadi belong buat ka flu mah dah ka board jangan hips hira ya ka kettlebell okay relax okay kadi fast exercise mah second exercise kadi goblet squat kuno pinle goblet squat bat yang kettlebell tu okay pivot chest kumne elbow close to your body mah ka stance yang pi just outside your hips untuk squat no yang mana tu kum tu kan tap ni pi na side ni na side face setting na kalau cuma okay dah yes okay 1 2 3 hold kum tu mah kane khosio kamde ban cross kaman tu kamde ban long tu push ke hip back straight chest up look forward kane elbow close your body yes kum tu mah okay stand up 2 more 1 more 2 okay kemudian ingin pilih benda okay down te kane de goblet squat ma da pi look up and look down be careful just look forward okay kane second exercise third exercise let sumo deadlift and high pull kare sumo piston weight push your knees out kine ki toes pointing out kum tu kade ka weight kade benong hapadeng kejat yang pi kamdai bendan khmat ndo ma dan yang tu push ke back chest up ndo dan people and elbow lift up ndo 1 okay sampai pini see chest up alright knees pointing out okay now lift 1 2 3 down stay there down first piap biang first yang then extend then pull tambah kadim long in one go ma go 1 2 below your chin 3 nice okay down good change na side
Okay. Back all the way straight. 1, 2, one more. 3. Good. Betul guys. Okay. Dengan ini third exercise. Mentang ini fourth exercise. Okay, kene pinam no. Push ke back this way. Kettlebell di benda pedang tu. Then pull one hand away from your body. Pull no. 1. Come long này, come back long straight. Pull. Okay. Kene exercise kade kerteng juga kade gorilla row. Mah. Okay, let me. Yes. Okay, 1. Push back hips hidden. Alright, we change other side. Back straight, yes. Okay, anh phải đi phía này mà, từ cái này push back hips xuống đó, dẫn đó, cái bên nọ không squat nữa, pull more on. Cái này exercise cái work cái lats mà, lats muscles. Exercise cái bà tan mengilam ta kadega stiff leg deadlift. Bila melihat stiff leg deadlift now kettlebell kejap penjan, bu kettlebell pedang tu. Mah, push hip back, spine straight, chest up. Ini kira noi. 1, 2. Tu, ini kemat, ini long tu kemat. Mah, tu, knee pi, sama. Face forward, back straight, let's go. 1. Nanti akan dia pointing forward gini, kejap pointing forward. Yes. Penjan so kejap, kemudian naik bentan ke kusil. Yes. Go 1. Yes. 2. Slow control. 3. 4. 5. 2. 3. Okay, stop. Good. Exercise ke bandar part ke deka standing kettlebell Russian twist. Ya kena ke exercise pi bab no kan. Bab tu. Kemudian pi stand tu twist tu. Ni sampai. Ini exercise ke work iki obliques mah. Alright. Good. Nice. Ya kena ke exercise bila perform tu around 12-15 rep each side, 3 sets. Mah. Okay, final side. Yes. 1, 2, 1, 2. Okay, good. Ke banyu, terpilih no. Ni kena ke exercise kedeka kettlebell with high knees. So kettlebell pilih tu pilih high knees 1 and 2. Ni pilih anbat ni this way. Mah. 1, 2. Yes. Go. 1. Rak macam tu. Kat ni kalau level mah. Di mana hips level. Dia belong sport pelan. Okay. Tentang kan dia exercise ke bah para. Mah kan exercise ke dia kerteng kan dia around the world. Around the world kena. Mah. Buat ini kettlebell tu. Chest up. Dia belong tu. Ana. He. Ni tu kan circle 1, 2, 3. Ini exercise. Pilih ini exercise pihak phong mik duty mah dak hapun mana kettlebell kadang safe mah. Tolong dah. Bagi core tight pilih ini exercise mah. Once again pi na side. Hai na side. Na side. Yes. This way, yes. Na side pini ke kalong ni mah. Core always control. Doing ke grip kan yarap ya ke grip ya ke core. Exercise forearm. Okay. Okay, kita ingin lihat mana mah kerana exercise ke dia kettlebell side bend. Baik kettlebell kemudian side tu chest up, tu pi bend side tu 1, 2. Nanti pi bend, pi one maju position, breathe out. Mah, no. Tapi once again pi in the side, pi face ni nanti ni, shongpi. Okay, I kettlebell silang. Okay, button tu klik na. Okay, now we go. Chest up, penway kemat straight na. Bend nak balak tu. Dia ban change kemat na. Dia belong tu kemat. Belong baby straight na. Yes, go. Good, nice. Penway you kasi straight. Good. Alright, kena ke exercise ke work ke obliques. Mah. Okay. Sebangin lek ada itu tu kettlebell. Yeah, okay. Tekana exercise video lek na shibu kettlebell way overhead kum tu. Mah. Ka elbow di lock, full lock elbow. Kejap join together, feet join together. Mentah feet touch kejap ni tu. Touch. No? Yes, then go back. Kena toes to kettlebell. Mau kena keteng join exercise, perform ya. Okay. Sebut dah pimla, sulit tang leg raises. Mau dah pimla benar kan naik leg jubur. Mau nama pimla benar dia ka lower back yang pi. Tu leg entah tang aduk ni. 1. Again.
2. Yes, again. 3. Tang tu mah. Di pik nak hendak mah batai pik hendak mah. They can exercise bila perform tu around 3 to 4 sets. Mah dah pila long advance pila benda dah time ban. Dah time benda pila long beginner pila tang dah reps. Jadi pila long advance kettlebell swing 5 minutes pila benda in one go, 10 minutes pila benda in one go. Tama pila dah pi beginner part for beginner. The best benda more repetitions. Ki kum repetitions the best benda dah repetitions mah. 10 repetitions, 5 repetitions for 3 sets. 3 into 5, 3 into 10, 3 into 15, 20. Ada ski pila ban, dah pila long advance, pila ban change nak cakap timing. Cakap intensity jumpi kan skill. I hope you like this video mah. Dah setanat, dah ayo semua share dengan video kena makiweru. Dibi dengan video kena practice, pila ban long keep fit. Boleh shibon ngabri ini wan samai benda. Next time saya beri. Dah mah sampai.